Dibongkar dua kali ini. Dibongkar pertama oleh Soeharto, zaman Presiden Soeharto 1991. Kemudian dibongkar zaman Presiden SBY. Biar. Sudah berada di gerbang masuk Candi Prambanan. Tapi karena hari masih sangat siang, kita cari makan-makan dan minum-minum dulu di tiket kita sudah punya. Selamat siang, kita berada di Soto Mbak Sri. Soto Mbak Sri. Kiosnya sebelah kiri Candi Prambanan. Pak Mulyadi sudah kelaparan. Mas Sri, harganya murah meriah. Murah meriah. Enak. Enak toh? Enak. Nah, hari ini kita makan siang di seputaran Candi Prambanan. Pak Mulyadi dengan nasi dan telur, kita dengan mie ayam. Mie ayam enak. Ini soto babat. Sama. Pak, mau dikasih apa? Sambal bawang pakai bayam. Bawang bagem. Bawang timun. Iya, timun udah. Pakai sambal ada? sambal aja. Enggak pakai bayam. Tunggu di atas ya, anak. Tunggu di situ di bawah, jangan kemana-mana dulu. Aja lah. Tunggu di bawah, tunggu di bawah. Wah, ini nggak masuk. Yuk, nggak masuk. Kenapa? Nungguin anaknya Haji Sri. Dia itu punya tanggung jawab. Mana sih? Ini jadi enggak. Tiketnya banyak nih. Sudah satu aja lah. Pak, tiketnya mau lagi, Pak. Ini bawa baju mesin hujan. Video, Pak. Ya. Ini Pak Mulyadi pertama kali ke Candi Prambanan ini. Pak Mulyadi dipandu Pak Mamai, Pak En. Cuaca sangat mendukung hari ini. Sekarang di sini waktunya jam 2:30. Alhamdulillah tidak panas. Mendung. Gimana nama? Rambutnya? Lapar dah. Alhamdulillah kita masuk ke komplek candi. Oh ya, oke. Yang jauh. Yang jauh, Katanya popcorn. Jangan Mbak, ya jangan.
Udah berdiri situ. Mau foto kan? Ini kita pengen berdua. Berdua. Oh. Batiknya bagus. Udah. Tiga. Ayo saya sekali lah. Bingung ya. Oh. Ya. Oke, video ya. Ya. Sore ini kita dengan sahabat kita dari France. Where is the France? Paris? No, from you. From Lyon. Lyon. Oh, Lyon. FC Lyon. Lain. Are you holiday here? Yeah. Yeah. The first time in Prambanan? First time, yeah. Oh, what about the Prambanan temple? Beautiful. Yeah, very amazing. Only you? Yeah, we are only. Not your girlfriend? No. They are in French. Yeah. It's the Japanese girl. Japanese girl. It's from Japan. Okay. Are we from Sumatra? You know Sumatra? Yeah. Sumatra Island. Yeah. Not Java. Yeah, okay. From Sumatra. We in Sumatra, in Sumatra. Okay, and you are here for holidays too? No, No? but walk. For work. Okay. You know this is the batik, you know? Batik is the clothes of the traditional Indonesia. Okay. So traditional Yeah. shirt. It's traditional shirt from Indonesia. But batik. It's really nice. Yeah. Flower, you know the motif. You must buy batik. One, two, the shop. Oh, saya tahu masalah cuaca foto. Okay. Saya di kemarin. Dipugar dua kali ini. Dipugar pertama oleh Soeharto, zaman Presiden Soeharto 1991. Kemudian dipugar zaman Presiden SBY, diresmikan oleh Pak Budiono. Pugar kedua ini bulan Oktober tahun 2014. Inilah kondisi kita pada sore ini, sungguh sangat sejuk, cuaca sangat mendukung. Candi Prambanan, salah satu keajaiban dunia juga lah.
we from Sumatra. You know Sumatra? Yes. We from West Sumatra. West Sumatra. Di sini apa? Not Sulawesi. Not Sulawesi. Sumatra near from Malaysia. Malaysia, Singapore. Like to the Singkara. 1 hour from Padang. My city in West Sumatra is Padang. From Padang to Singapore only 1 hour. By plane. By plane. Sumatra is yet raining the whole time. From here? Yes, in Sumatra. In Sumatra, we by plane only 2 hours by plane from Jogja to Padang. Direct. If you Coming from Singapore. are you from Singapore? Yeah, Singapore? German flight to Singapore to Bali? No, Singapore Jogja. Jogja. Oh, and then tomorrow we fly to Bali. to Bali. If you time come to West Sumatra. West Sumatra is the traditional province. It is the Lake Singkara Lake. You know Lake? The Bali in the Tour de Singkara cycling. You know the international cycling. In Europa, Tour de France. In Indonesia, Tour de Singkara. Okay. Ah. Yeah, that is next time. Okay. We come back. Okay. From Bali to come back to Jerman. From Bali. Bali, Nusa Penida in the Lombok. You know Lombok is Nusa Penida. No. Nusa Penida in the Bali. Oh, It's a little island. little island in the Bali, Nusa Penida. So go to Lombok, no? No. Lombok is the famous the Komodo Island. You know Komodo Island? Komodo? Komodo. Das war das Problem eigentlich vorher. Only you only mau. Interview. The cost. Yang banyak, yang sudah dibeli. Kayak di suka belanja mah. Jadi kok bentuk gitu. Aduh sih. Ya, kayu terus. Pak Sandinya.